U jednoj od ranijih epizoda govorili smo o tome kako su u slovenskoj mitologiji vampiri i vukodlak često bili isto biće. Ili makar isto mjesto straha, samo pod drugim imenom. Zato se danas ponovo vraćamo knjizi Slovenski mitovi, ali ovoga puta da vidimo šta je zapravo vukodlak i zašto ima tako malo veze sa onim što danas zamišljamo kada čujemo tu riječ. U slovenskom svijetu, naročito kod južnih Slovena, vuk ima više značenja. Vuk je zaštitnik, vuk je totem, vuk je snaga. Snagu simbolike vuka možemo primijetiti i u tome koliko se ovaj naziv često pojavljuje u ličnim imenima, prezimenima, imenima mjesta. Neki od zapisa kažu da davanje imena djetetu koje u sebi sadrži vuk nije bilo slučajno. To je bio pokušaj da se dijete zaštiti. Objašnjeno je da je u mnogim sredinama riječ vukodlak bila previše strašna ili previše sveta da bi se izgovorilo. I još jedna stvar koju u eri modernih interpretacija vukodlaka drugačije zamišljamo. U slovenskim pričama vukodlak ne mora da se pretvori u vuka. Vrlo često on je čovjek. Čovjek koji je prešao granicu. U literaturi imamo i primjeri slovačke tradicije. Otac koji ubija i jede ljude, uključujući sopstvenu djecu. On se nikada ne pretvara u vuka, ali je označen kao vukodlak jer se ponaša kao zvijer. Odnosno napušta ono što se smatra okvirima ljudskog poretka. U tom smislu, vukodlak nije predstavljao fizičku transformaciju, već moralnu. U slovenskim legendama ova bića se najčešće pojavljuju kao vuk ili kao crni pas, a ponekad i kao nešto treće. Psoglav, biće sa psećom glavom, konjskim nogama i jednim okom, javlja se u pričama iz Bosne, Crne Gore i Istre. I kasnije se taj motiv prepliće sa hrišćanskom ikonografijom. U nekim ikonama Sveti Hristofor ima pseću glavu, što ne bi nazvali greškom, već prije nekom vrstom potvrde da se stari strahovi nijesu brisali, već su samo dobijali nova imena. Ono što je također zanimljivo je svrnuti se na mratince i vučju kožu, odnosno na rituale mratinaca, vučjih dana u novembru. Tokom tih dana ljudi su nosili vučje kože, igrali, pjevali, ulazili u ritualni trans. Ovo možemo nazvati i nekom vrstom šamanističkih običaja koji su bili prisutni na ovim prostorima, a koji se opisuju ne samo u knjizi koju pominjemo, već i kod autora kao što je Sabin Baring-Goldao, anglikanski sveštenik i autor koji piše da su se tokom tih okupljanja vukodlaci skidali, izlazili iz vučjih koža i kačili ih od drveća. A ako bi neko ukrao i spalio tu kožu, vukodlak bi bio raščaran. I ovdje jasno vidimo ideju vuk čovjeka. Ne vuka u kojeg se čovjek pretvara, nego čovjeka koji nosi vučju kožu. Kada govorimo o vukodlaku, moramo pomenuti da se on vezuje za riječ koja nam zapravo dolazi iz grčke mitologije. Riječ likantropija dolazi iz mita o kralju Lukanu, koji Zevsu služi ljudsko meso u nadi da će prevariti Boga, a kao kaznu razbješnjeli Zevs ga pretvara u vuka. I u antičkom svijetu je kanibalizam predstavljao liniju nakon koje čovjek prestaje da bude čovjek. A to se negdje potpuno uklapa i u slovenske priče o vukodlacima. Vukodlak nije rođen kao čudovište. On je postao čudovište. Likantropija nam je važna i iz još jednog razloga. Medicinskog objašnjenja koje se može povezati sa mitom o vukodlaku. Klinička likantropija je izuzetno rijetko stanje u psihijatriji u kojem osoba vjeruje da se pretvara u vuka ili rjeđe u neku drugu životinju. Osobe sa ovim stanjem ne doživljavaju svoje tijelo u realnom obliku. One haluciniraju da im raste krzno, da im se izoštravaju zubi, da se njihovo tijelo mijenja i poprima osobine životinje na koju su fiksirane. Taj doživljaj je potpun i uvjerljiv, bez obzira na to što ne postoji nikakav fizički dokaz da se promjena zaista dešava. Istraživanja koja su objavljena u stručnim psihijatrijskim časopisima pokazuju da se klinička likantropija najčešće ne javlja samostalno, već kao dio kompleksnih psihičkih oboljenja, kao što je šizofrenija, bipolarni poremećaj ili teška depresija. Drugim riječima, ono što je nekada tumačeno kao prokletstvo, demonska sila ili neka nadprirodna transformacija, danas možemo razumjeti kao težak poremećaj percepcije stvarnosti, odnosno stanje u kojem osoba iskreno vjeruje da gubi ljudski oblik, da se transformiše u nešto drugo. A u slovenskom kulturnom prostoru to nešto drugo je vrlo često vuk. Zato Jan Potocki vjeruje da je vukodlak. Zato pravi srebrni metak. Zato misli da mora da umre da bi zaštitio druge. Osim kliničke likantropije, važno je pomenuti i hipertrihozu. Rijetko stanje ekstremne dlakavosti koje je u predmodernim društvima služilo kao jedan od dokaza za postojanje vukodlaka. Zapisi o likantropiji pojavljuju se još u antičkom dobu,
preko 16. vijeka u zapisima Johana Weyera, zatim kod kralja Jamesa VI. Škotske, koji tvrdi da su vukodlaci u suštini bolesni ljudi, a ne nekakvi nadprirodni ljudski oblici. Zanimljivo racionalan stav u vrijeme koje je zapravo vrijeme lova na vještice. I zaista, paralelno sa suđenjima vješticama koja su buktala Evropom u ovom vremenskom periodu, postoje slučajevi suđenja vukodlacima. Najpoznatiji slučaj je slučaj Petera Stampa, vukodlaka iz Bedburga, koji nakon mučenja priznaje da se pomoću magičnog pojasa pretvara u vuka i da je ubijao i jeo ljude. Njegovo priznanje se Evropom širilo u obliku pamfleta kao horor literatura svog vremena. Slični procesi bilježe se i u Livoniji, istorijskoj oblasti koja obuhvata današnje dijelove Letonije i Estonije. Svjedoci govore o čoporima vukodlaka, o ranama zadobijenim u vučijem obliku koja se kasnije pojavljuju na ljudskom tijelu. U tim procesima vukodlak nije filmsko čudovište. On je objašnjenje za glad, za bolest, za haos. A kada vukodlak uđe u film, mit se pojednostavi, ali ne nestane. The Wolfman, Vuk čovjek, film iz 1941. godine, postavlja na neki način pravila kada govorimo o percepciji vukodlaka u modernim interpretacijama. Prokletstvo, pun mjesec, srebro koje je za vukodlaka smrtonosno. Nije baš staro slovensko vjerovanje, više je hollywoodska formula, ali formula koja se primila. Kasnije u filmu Američki vukodlak u Londonu vraćamo se ideji da je u pitanju kazna i vidimo transformaciju koja je bolna, koja je spora, fizička i neprijatna. Ostvarenja kao što su zavijanje i srebrni metak koriste vukodlaka da pričaju o strahu koji se širi zajednicom. A onda imamo vrlo popularnu adaptaciju serije Teen Wolf koja mijenja ton. Vukodlak je tinejdžer, igra lacrosse. Govorimo o pubertetu, odrastanju i gubitku kontrole. Vukodlak je gotovo uvijek prisutan među plejadama različitih bića, bilo na televiziji, bilo u literaturi ili igricama. Ono gdje vukodlaka vidimo kao čovjeka koji je bolestan i stigmatizovan, svakako je i univerzum Harry Pottera, gdje ne mogu da ne pomenem profesora Lupina. Iako su mišljenja o sagi Sumraka ili Twilightu oprečna, iz ugla onoga što je mit, vidimo ponovno preplijetanje vampira i vukodlaka, što je u neku ruku slično percepciji stvorenja u slovenskoj mitologiji. Slovenski vukodlak nije samo čudovište. On je granica između čovjeka i zvijeri, između zdravlja i bolesti, između zajednice i izopštenja. Možda je zato i dalje tu. Ako vam je ova epizoda bila zanimljiva, zapratite kanal, podijelite video i u komentarima predložite temu za neku od narednih epizoda. Vidimo se!